a show, would you do a vibe? Yeah. Jamari way, Jamari way. Yeah. Oh yeah. Come and get down with every way. Yeah. Oh na na, you really get that. Yeah. Would you do a show? Would you do a vibe? biracamo twavuye Kigali tugeze Kigali moto yari intwaye gusa imanuka mu motari bashaka amaguru barayakura Gitafu hanyuma iyi ni Wadadi show kandi asante kwa tuzonene Nzovu ni Wadadi show naho uyu mugore wa Nzovu abatamuzi n'uyu nguyu
hanyuma tukakureka. Mushaka ko tumugumana? Mushaka tumugumana? Ubundi Gitafu mu busanzwe amazina y'ukuri nayaye kugira ngo mubite mubaza pi. Yewe amazina ndetswe na papa na mama bahitana Fitimana Hamza. Bakwitana Fitimana Hamza. Fitimana Hamza. Hamza. Mwabakuzi banjye baje gusuhuza amavuka Nyagatare mwanze mwihamaze. Ariko Gitafu nubwo yitwa Amuza akunda Kabeza. Ushatse mwamukubita ibiro bibiri by'Akabeza. Turabakunda, tukaba twaje kubateranira, tuba dufite akazi kenshi Kigali ko twagiye tugakwepakwepa ariko kugira ngo tuze tubagere. Hanyuma Nzovu umeze fresh? Yewe ni fresh. Naribi? Ntari. Reka n'umugore wadusuhuzeho. Umeze fresh? Umeze sawa? Ariko uri umugore wa Nzovu? Cyabandi ngasuhuza abakunzi bawe n'abakunzi b'umugabo wawe. Umeze gute? Umeze fresh? Hano mu Mutara hari amata, hari inshyushyu, ubona gusuhuza muri Tabagwe hano nimufite amata, nimufite inshyushyu. Umugore wanjye Esther aretse kumbwira umwana tureshya muze kumuha injerekani y'amata kandi mwamukoze mubigaragaze rwose. Abafite inka zikamwa zikomeze zikamwe, sibyo? Bazaza n'amazi Tuzabe
show, ujya uduha vibe. Yeah, Jamari way, Jamari way.